Nibe gaciro gakomeye cyane kubana namwe muri aya makuru agezweho ndabasuje cyane kandi mbaye ikaze muri aya makuru agezweho kuri uyu munsi ho tugiye kujya mu ntambara ikora muri Irani ikomeje guhuza Irani ya Amerika ndetse na Israel aho uyu munsi ibintu byakomeje kuvugisha benshi cyane kuko President Donald Trump ari mu rujoro rukomeye cyane ndetse asa nabuze epfo na ruguru kuko hari byinshi byavuzwe dore ko agiye gutegura ubundi buryo bugera kuri bubiri bushya ngo yise ubw'intambara. Hari raporo agiye kwakira z'abahanga benshi mu gihugu cye uburyo bushya bugera kuri yavuze ko bagomba kurangiza intambara ya Iran. Yavuze ko n'ubundi buryo bugera kuri buri tuyogorokaho Trump agiye gutegura kugira ngo arangize iyi ntambara ya Iran. Ndetse kandi hari byinshi byavuzwe kuri uyu munsi ariko mbere ko tujya mu kiganiro n'ibyo Trump agiye kuba yakora kugira ngo asoze intambara ya Iran, ibintu byatangaje ko ari bibiri ndetse n'ibyo byavuzwe kuri uyu munsi. Reka ntangire nkubwire yuko mbere na mbere udutane update nkubwire yuko Perezida wa Amerika Donald Trump yongeye gusaba Iran kureka vuba cyane gahunda yayo ya nuclear, itegeka kuyireka byihuse ndetse Iran igareka gukoresha ingufu za nuclear vuba cyane mu gihe itaraswa cyangwa se ngo ibe yahanagurwa ku ikarita y'isi nk'uko Trump yabagurutse mu gihe kandi impaka ari nyinshi cyane kuguhagarika intambara ndetse no kumvikana ku biganiro by'amahoro hagati ya Washington ndetse na Tehran zikomeje kuba zaba nyinshi cyane. Dore kandi kugeza uyu munsi ibiciro bya peteroli byazamutse ku isi yose kuva mu 2022 akanguru ka peteroli kageze ku mafaranga 126 y'amadolari y'Amerika kuva intambara yo muri Ukraine yatangira ashoje n'igihugu cy'Uburusiya. N'ubwa mbere peteroli zamutse kuri uru rwego rukomeye cyane. Ikindi kandi hakomeje kuvuga uburyo ki Trump agiye gufungura Hormuz nk'uko byagaragaye. Trump yavuze yuko gufungura Hormuz ari biri mu nzozi cyane kandi abyifuza kugira ngo byakoreshoka byose kuko Trump yavuze yuko gufungura ndetse no gukora ibya Trump yamaze kuvuga yuko gufunga ndetse no gukora ibyambu bya Iran ko bajya muri ziriya gahunda zabo ngo ari icyifuzo cyiza cyane ndetse kuko barageze mu byambu bya Iran ngo ari umwanzuro mwiza cyane ndetse yuko ngo byatanze umusoro mwinshi cyane kurusha uko bagaba n'ibisasu ndetse ashimangira yuko uko barafunze ibyambu bya Iran ngo ni igisubizo cyiza bageze ku ntego zabo ngo kurusha nuko bagaba ibisasu kuri buno butaka bwa Iran. Kandi umuyobozi w'ikirenga wa Iran Mujtaba Amini yavuze yuko Amerika iri gutera umutekano muke mu karere ka mo hagati hariya. Ikindi kandi nuko Iran ivuga yuko icyemezo gishyashya cy'intambara nyuma yuko Amerika yanze ibiganiro hari icyo bagiye ko bakora ndetse cyihutirwa cyane gufungura Hormuz byo ngiri mu by'ingenzi cyane bigamijwe ko byakura muri iyi minsi ya vuba. Ikindi uku turi kuvugana muri aka kanya muri Israel yakomeje ibitero cyane kuri Liban kubera ko Israel yakomeje ibitero byayo majyepfo ya Liban uko imidugudu igera kuri 9 yose muri Liban yamaze kwanangirizwa na Israel ko yabagaho ibitero byinshi cyane ndetse ikaba yakwica abaturage benshi cyane. Ikindi nuko uko bimeze kuri aya masaha Israel yohereje ubutumwa bwayo ku bantu benshi bo muri Liban ndetse abantu 9 bo muri Liban bapfuye kuri uyu munsi tuvugana. Ikindi kandi nuko muri Gaza abantu babiri bishwe mu masaha 24 ashize na abandi 8 bo bakomeretse. Ariko kandi muri Gaza kuva intambara yatangira guhera 2023 abantu bagera ku 72,601 barishwe muri Gaza ku ntambara bagabweho n'igihugu cya Iran. Abantu 72,000 muri Gaza bishwe na Israel, birakomeye cyane. Ariko kandi reka turebe uri cy'ubukungu bwa nabwo akomeza kuzamuka kuri uyu munsi byakomeje kuvugisha imbaga nyamwinshi. Ariko reka twitse ku bijyanye n'uburyo Trump agiye kwakira ubundi buryo bushyashya bwo kurangiza iyi ntambara yo muri Liban kuko abasesenguzi n'abahanga bakomeje kuba bavuga ko agiye kongera amafaranga menshi. Ariko kandi nkubwire ko mbere ko tuyangaha hakomeje kuba induru nyinshi cyane muri Amerika muri kongere yabo kuko Minisitiri w'ingabo yashwanye n'inteko ishinga amategeko kuko Amerika imaze gushora amafaranga arenga miliyaridi 25 z'amadolari y'Amerika kugira ngo muri iyi ntambara ya Iran agamije kwangiza ndetse no gusana ibikorwa byose byangirikiye muri intambara. Amerika kuba yarashayemo aya mafaranga menshi igahomba byatumye inteko ishwana n'abategetsi ba Amerika birakomeye kuri uyu munsi. Hanyuma rero Trump araganira n'ibitangazamakuru bitandukanye. Ikinyamakuru cyitwa Axios cyavuze yuko agiye afite ubundi buryo bushya bugera kuri bubiri agiye guhabwa n'abasesenguzi ndetse n'abahanga mu bishimangira ko agiye kurangiza iyi ntambara ya Iran ku mugaragaro nk'uko bigaragara. Igitangazamakuru cyitwa Axios cyo muri Amerika kivuga yuko amakuru cyizeye kandi gifitiye inkomoko yizewe ngo hari uburyo bugera kuri buri Trump agiye kwakira bwo gusoza intambara cyangwa kurangiza intambara. Donald Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika,
agiye guhabwa uburyo bubiri bwizewe neza cyane n'abahanga mu ntambara bw'uburyo ki agiye kurangiza intambara muri Irani, ngo ni uburyo bushyashya kandi bwaganywe ubuhanga n'ubushishozi kugira ngo arangize iyi ntambara mu buryo bwihuse cyane nk'uko yabitangaje. Ikinyamakuru kivuga ko Trump yakiriye ayo makuru ndetse n'imigambi mishyashya igera kuri ibiri kuri uyu munsi wa kane, ndetse ko ari bwo agiye gusoza iyi ntambara, ndetse ko bizihutisha iyi ntambara, ndetse ngo akaba yafungura Hormuz cyangwa se intambara ikaba yarangira cyangwa se akarimbura Iran bya burundu. Ariko muri rusange bona buryo bugera kuri bibiri agiye guhabwa n'abahanga muri iyi ntambara muri Amerika ngo bazatuma arangiza intambara mu buryo bwihuse butamugoye n'aka na gatoya. Kino cy'amakuru kivuga ko kandi iyo migambi ibiri Trump azigomba kuzana igomba kumufasha mu kuyisobanura neza, ndetse ikaba isobanukiwe neza cyane uko ikora, ngo ni gahunda izaba iri inyuma cyangwa se izanywe na Generale Brody Cooper. Uyu nguyu ni umukomanda mukuru cyane wa CENTCOM, rimwe mu mashami ya gisirikare ashinzwe kuba yagera mu by'intambara muri Amerika, ariko kandi ashinzwe ibijyanye n'imirwano nk'uko Alex kinyamakuru kibivuga. Bibaye nyuma y'uko rero Iran ndetse na Amerika zageze kubisa naho ari ubwumvikane buke, ndetse bikomeza byagorana cyane kuba byagera ku gihe cy'amahoro ndetse n'agahenge ntibyumvikane ku mpamvu zigiye zitandukanye. Niyo mpamvu bakomeze gushakishwa ubundi buryo bwatuma iyi ntambara irangira. Gusa Trump avuga yuko igikuru muri byo ngo ko yarafunze ibyambu bijya muri Hormuz n'ibisohokamo ngo biruta cyane kuba bagaba ibisasu bitandukanye kuri kino gihugu, ndetse ashimangira ko bazakomeza kugota ibyambu ndetse no kubifunga kubera ko ngo babonye ikiza kurusha byose ngo nuko aribwo batsinda kurusha uko bagaba ibisasu. Gusa navuga yuko mu gihe cyashoboka bazakomeza kugaba ibisasu na misile nyinshi ku gihugu cya Iran nk'uko Trump perezida wa Amerika yabigarutseho. Ikindi kandi nubwo iminsi ishize Trump yatangaje yuko agahenge k'impande zombi katatanze umusaruro ku bijyanye n'icyifuzo cyo gufungura umuriro Hormuz ndetse n'ibindi biri ku murongo w'ibyirwa ku rugamba, asaba yuko intambara igomba kuba yarangira burundu, ndetse avuga yuko Trump azakoresha ibishoboka byose iyi ntambara iri muri Iran ikaba yarangira burundu, nk'uko yavuze ko ibyo agiye guhabwa n'abahanga muri iyi ntambara nk'uko ikinyamakuru Axios cyabivuze, cyavuze yuko iyi ntambara igomba kurangira mu gihe kidatinze. Axios kandi ivuga yuko iyo migambi ibiri iri mu bwitabire bwinshi cyane kandi bwumvikanyweho n'impande zose, kandi ko mugomba kubwakira mu kimenyetso cyo kuba ari icyerekezo cyo gusubiza intambara mu buryo ki yarangira. Ikindi ngo ni uburyo yarangira mu buryo butagoye kandi bukabangamira Iran cyane. Ikindi ngo izaba yerekeza uko yashyira itsinzi ndetse mu murongo mwiza abanyamerika, ngo kandi intego nyinshi yuko izakomeza gutuma intambara yarangira nk'uko babivuze muri kino kinyamakuru. Gusa ku wa gatatu Trump yabwiye Axios yuko abona gufunga Hormuz ndetse no gufunga ibyambu byabyo ari itsinzi ikomeye cyane abanyamerika bagezeho, kandi ko bazakomeza kurwana kuri iki cyemezo bafashe ndetse kugira ngo bagere kure cyane. Ariko kandi kuri uyu munsi havuzwe byinshi yuko buno buryo buri gutegurwa buzatuma Amerika mu by'ukuri yigarurira mu buryo butaziguye Iran, ndetse bakigarurira Hormuz bakayifungura ndetse bakanayigenzura 100%, ndetse anashimangira ko bizakomeza gutuma Amerika ibuza Iran gukoresha ingufu zayo za nucleaire. Ariko kandi binavugwa yuko mu gihe Trump azabageze kuri iyi migambi mishyashya agiye guhabwa n'abahanga muri iyi ntambara, bizafasha Iran kugera ku ntego ze, bizafasha Amerika kugera ku ntego ze nyinshi cyane, ndetse ahindura ubutegetsi bwe muri rusange budashingiye ku idini ya Islam, kuko avuga ko ari ubutegetsi ngo bw'idini we avuga ko azabushyiraho ku buryo yifuza ndetse buhuye n'uko abyifuza. Kuri uyu munsi kandi Amerika hari umwuka mubi n'umwiryane hagati y'abategetsi bakomeye cyane ndetse na Kongere ya Amerika, kuko minisitiri w'ingabo cyangwa se w'intambara Peter Hegseth we yashwanye na Kongere ya Amerika ari abademokrate ndetse n'abarepublikani, kuko hari amafaranga menshi Amerika yamaze guhombera muri iyi ntambara, kuko Amerika yamaze guhomba amamiliyaridi menshi arenga 25 miliyaridi 25 z'amafaranga y'amadolari akoreshwa muri Amerika. Niyo Amerika yamaze guhombera muri iyi ntambara yashoye muri Iran. Amafaranga yose yaragamije kugura intwaro ndetse no gusana ibikoresho byo ku rugamba, ndetse kandi anagamije kuvugura ibyangiritse, kuko hari byinshi byari byararashwe, ibindi birangizwa, ibindi bishaje. Rero izi miliyaridi 25 z'amadolari y'amanyamerika Amerika imaze kuyakoresha mu buryo butandukanye kuri uru rugamba. Gusa muri uyu mwaka intambara imaze iba muri amezi atarenze 2 gusa, intambara imaze
Trump yatanze icyifuzo yuko aya mafaranga yazamurwa akagera kuri tiriyoni 1.5 akava kuri miliyaridi 25 z'amadolari. Ni icyifuzo Trump yatanze kuri Kongere y'Abanyamerika kugira ngo bafashe kuzamura iyi ntambara izamuke cyane igere ku rwego nk'urwo yifuzaho, kuko tiriyoni 1.5 ngo niyo yafasha Trump kurangiza iyi ntambara, kuko yasabye Kongere yuko batora ndetse bakongera bije ishorwa mu gisirikare, mu mutekano, kugura intwaro, gusa ibyangiritse kuko Iran yaberetswe ifite ubundi buhanga kubera ko ikora drone nyinshi ariko ntoya z'agaciro gakomeye cyane. Izo drone rero mu gihe Amerika igiye kuzirasa ikifashisha intwaro ziremereye, bigatuma ihomba amafaranga menshi arenga miliyaridi 25 z'amadolari y'Amerika muri iyi ntambara. Ibi rero byatumye abarepublikani n'abademokrati bose batera icyizere ubuyobozi, ndetse Peter Hegseth yanze gutanga ibisobanuro byinshi cyane kuri aya mafaranga, avuga ko ibisobanuro byinshi bizatangwa mu minsi itambutse, ndetse ngo n'igenzurwa ryimbitse ngo rizakorwa muri iyi minsi iri imbere nk'uko Peter Hegseth yabivuze. Ndetse ikinyamakuru BBC cyanditse yuko hakomeje kugaragara umwuka mubi cyane, ndetse ko hari guterwa icyizere abayobozi ba Amerika, kuko ngo Kongere yamaze kubona ko uburyo Amerika iri gukemura ikibazo cyane cyane amafaranga Trump n'abafatanyabikorwa muri iyi ntambara bashoye muri Iran, ngo bari guhombya cyane Iran, kuko ngo amafaranga agera kuri miliyaridi 25 ni menshi cyane y'amanyamerika ataragize icyo afasha abaturage ba Amerika, usibye ko yarabateye ubukene n'igihombo. Ndetse ngo amafaranga yari gukora ibikorwa bitandukanye byo guteza imbere igihugu, bigatuma igihugu kirushaho kubaho neza ntagire icyo bahungabanya. Ni ibintu byatumye rero habaho uruntu mu gihugu, ndetse batera icyizere abayobozi babo, kuko Trump n'abandi bakorana baterewe icyizere kubera iyi ntambara na Kongere, ndetse hari icyizere gikeya cyane cy'uko batangiye gutekereza yuko ngo banamweguza. Trump ashobora kweguzwa kuko batangiye kubona ko atangiye kurenga umurongo ndetse n'umurwa, kubera ko inteko ishinga amategeko cyangwa se Kongere y'Amerika ifite akabuga gakomeye cyane muri politike, kuko mu gihe babona hari imirongo migari iri gukorwa itajyanye n'iyo bashaka, muri rusange bafite uburenganzira bwo gutora bakaguza umuyobozi w'igihugu, bityo akaba perezida yakweguzwa mu gihe cyose yagaragara ko ari gushyira akaboko mu guhombya Amerika no kuyisubiza inyuma, kuko yavuze ko azayisubiza inyuma ndetse azagera ku bishoboka byose akaba yagera ku buryo iki gihugu cyatsinda. Gusa ariko bavuga yuko we icyo yakoze ari ugutuma kino gihugu gitsindwa nk'uko bigaragara. Trump we ashimangira ko icyo yifuza ari ugutsinda iyi ntambara akanesha Iran, ndetse akibuza gukoresha ingufu za nucleaire, akibuza gukoresha intwaro kirimbuzi, kuko avuga ko Iran itazigiye gukoresha intwaro za kirimbuzi n'umunsi wa rimwe. Ikindi nuko White House, ibiro bya perezida wa Amerika Donald Trump, bivuga yuko mu by'ukuri icyifuzo cyo kuba Kongere yatora igitekerezo cyangwa se amatora akaba, bityo amafaranga ashorwa mu ntambara akagera kuri tiriyoni 1.5 avuye kuri miliyaridi 25 zashowe muri iyi ntambara, ngo byatuma Iran itsindwa byihuse cyane, ndetse igisirikare cya Amerika kikaba cyarushaho gutsinda, kuko ngo hari ibintu byinshi Amerika yangije muri iyi ntambara, haba misile zabo zarashwe, ibyangiritse, abasirikare babo bapfuye, prime n'ibindi bitandukanye. Ndetse kandi Amerika ivuga ko byatuma Iran itsinda neza iyi ntambara nk'uko bigaragara. Hanyuma rero byinshi byavuzwe kuri uyu munsi, reka tubisoreze hano gusa turebe igikurikira. Gusa nakubwira ko hari byinshi byavuzwe nanone, kuko Moctaba yavuze ko agomba kwanangiriza cyane Iran kugira ngo akanangiriza Amerika, kuko yakomeje kubona ko ikora ibikorwa by'ubugambanyi n'ibitero bidafite aho bishingiye kandi bitajyanye n'ukuri nk'uko yabigarutseho. Hanyuma njye nitwa Ajabu Marashi, mwakozwe nanjye muri aya makuru yagezweho. Gusa icyitezwe ni bino bintu Trump agiye kuba yakora atatangaje, gusa kuri uyu munsi araza kubitangaza ibyari byo bizatuma asenya Iran ndetse n'ibikorwa remezo byayo akabisenya, ndetse agafungura Rumuzi. Ibyo ngibyo bizatuma afungura Rumuzi, ntabwo aratangaza ibyo aribyo, gusa iyi migambi ibiri araza kuyakira kuri uyu munsi, abigejejweho n'abayobozi bakomeye cyane mu gisirikare nk'uko byatangaje n'uko byinshi bitandukanye nka Rex ndetse na BBC muri rusange. Rero mwakoze cyane kubana nanjye muri uyu mwanya, nitwa Ajabu Marashi, mwakoze kubana nanjye. Imana ibarinde, ibiganiro byacu birakomeza. Jobless. Imboni TV, imboni ya rubanda.